Umubyeyi Nyirakanyana Françoise n'umugabo we Nduginama Mathias batunguwe ubwo bahamagaga n'abagore bagize ihuriro ry'ababyeyi bo mw'iturangirikane mu Rwanda Mothers Union babasaba kuza kugira ngo bashirirwe inzu babaguriye mu rwego rwo kuramira amagara y'abana bane baherutse kwibaruka icyarimwe. Iyo nzu yaguzwe ku nkunga ya Madame Mbanda Chantal n'abagore bo mw'iturangirikane mu Rwanda bagize Mothers Union, ikaba ifite umurima uyikikije, akarima k'igikoni, amazu acyubakwa agomba gukodeshwa kugeza ubu ngubu ariko ikaba ihagaze agaciro ka miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyirakanyana witaweho n'inzego zinyuranye z'abiza leta n'izikorera kuva yibaruka abo bana nyuma akaza kugabirwa inka n'akarere, we n'umuryango we batunguwe no kumva iyo nkuru. Batangarije Radio Rwanda n'ishimwe ryinshi k'ibyishimo byabasabye kuko batari biteguye ko bashobora gutura muri iyo nzu nziza. Byakiriye neza, njewe ndashimira Musenyeri Mbanda na madamu we kuko ibikorwa bankoreye Imana ni Imana yo mwijuru bizina n'uwo bakibinkorera. Madame Chantal Mbanda umufasha w'umushumba diocese yashyira iturangirikane mu Rwanda yavuze ko icyo gikota aricyo bifuzaga kuko bari bashyize imbere kubashakira ahantu hagari ho gutura ariko bagendeye ku mikoro make bari bafite bakaza kubagurira iyo nzu. Kuri bo ngo nishimwe rikomeye ku Mana nkuko Madame Chantal Mbanda bisobanura. Kuri wa gatandatu kandi hatashywe urugo rushya rwiswe New Hope Home, inzu yubatswe ku nkunga ya Compassion International n'abandi bagira neza ku gitekerezo cya Madame Chantal Mbanda. Iyo nzu yatwaye akayabo ka miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda, hatari mu ubusitani bwayo n'ibigubatswemo, bakaba yibanamo n'abana b'imfubyi 28 batagira epfo na ruguru n'abana babo batatu bwite bibyariye. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Madamu Mpembye Mugwini Frida na guverineri y'Amajyaruguru bose ni bamwe Aimé bagaragaje ko n'andi madini n'amatorero yagombye gushyira imbere ibikorwa by'isanamitima n'iterambere ry'abanyarwanda mu byaro no mu mijyi kuko ari bo bayoboke bayo madini n'amatorero. Iyo bose ni bamwe twayabishimangiye ko iterambere ry'amadini rigomba kugaragarira ku iterambere ry'abayoboke bayo. Abanyamadini rero nk'uko ruje kuvugisha mu ry'Imana hejuru yo kukangurira intama yo kugarura intama zatakaye, hejuru yo gusana imitima ndetse no gutoza abaturage bose gukunda ijambo ry'Imana. Ariko nanone ntabwo umukirisitu akwiye kubaho nabi, ntabwo umukirisitu ari umuntu udashimana icyubahiro. Ni ukuvuga ngo abanyamadini bose bategerezwa gufatanya ivuga butumwa, isakaza butumwa hamwe n'ibikorwa by'amajyambere bizamura imibereho y'abakirisitu babo. Ibyo bikorwa uko ari bibiri, kugabira inzu Nyirakanyana Françoise no gutaha urugo rushya rwa Dr. Mbanda n'abo bana b'imfubyi byaranzwe n'ubutumwa mu ndirimbo n'amasengesho aho abato n'abakuru bagaragaje ko Imana ikora ibikomeye kandi igahindurira amateka bikunda. Buri wese mu bayitabiriye basabwe kureba imbere no kuzirikana abababaye n'abatishoboye, kubateza imbere no guhumuriza abababaye kuko ari by'Imana ikunda. Dushimije d'office au renfort Musanze.